svima ljudi, dobrodošli u moj novi video iz života. Danas ću raditi svoju bazu. Za početak posadio sam wood blokove. Wood blokovi se pravu tako što iz lave morate rušiti lava blokove da dobite sjemenku i dirt blokove da dobite i tu sjemenku i tako ćete staviti jednu sjemenku na drugu i onda će biti wood blok. Ok, za početak stavit ćemo ovdje ovako i ovdje. Ok, sad kad smo to napravili, prelazimo i na ovaj dio i onda radimo prema gore. Javimo se kad ja to malo nadoknadim. I evo meni tu sam napravio prema tamo 14 blokova i prekopirao isto koji sa ove strane. I sada krećem sa ove tu strane i javimo se kad to završi. Ok, tu sam napravio i s ove strane kao neku malu kapicu koja se spojila s time. I tako sam napravio i sa ove strane. I sad tu ću raditi male ukrase i stavljat ću dole pod. Pa se vidimo kad ja završim. I evo meni ljudi, ja sam ovdje ovo završio, malo sam dole ukrasu sa ove dva neka radija, ovdje sam zatvorio svoje neke vrijedne stvari. Ako se pitate zašto drugačije izgledam, to je zato što mi je jedan lik ulazio dok sam stavljao ova vrata. I sada on je meni za onu crnu ninja masku mi je dao double jump i ovu unicorn hair i gold grimmed glasses. I mislim, ako vam se svidi ovaj i da, i ovo ću završiti u sljedećoj epizodi ovaj parkour zato što nisam mogao dovršiti. Nadam se da vam se svidio klip. Ako vam se svidio, komentirajte ga, lajkajte ga i subscribeajte ga. I eto ga, nadam se da vam se svidio klip. Pozdrav!